Dakle, kuća 1, prvi sprat, znači zatvaranje otvora posle sanacije, iznad karbon traka i kapitela čeličnih. Trenutna je faza. Na beton je postavljena parna brana, ljepljiva na mjestima gdje je to moguće, a gdje nije moguće bilo postaviti ljepljivu, urađen je premaz. Parna brana. Zatim dolazi termoizolacija, znači stirodur, debljine 5 cm. Zatim PVC folija i mreža, znači armaturna, recimo Q778 ili 788. Ipak 188 i onda cementna košuljica. A na mjestima kapitela i ovih sa strane dodataka urađen je termosilent zbog prevazilaženja hladnog mosta. I znači sljedeća faza još ulije se cementna košuljica. Upravo je ovdje imamo kapitel gornji na kome još nije urađena parna brana. Mjesto slivnika. Evo upravo vidimo postavljanje košuljice, znači preko stirodura i PVC folije. I onda se ravna to i pravi pad, znači s jedne i s druge strane pravi se pad od sredine ka slivnicima. Postavljanje slivnika u toku. Evo mjesto u unutrašnjosti gdje još karbon trake nisu zatvorene.